Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu naomba Mwenyezi Mungu usiku wa leo ikao usiku mashuhur wa huwa Islamu watipia ezamando naomba Mwenyezi Mungu yajalie ya ukarandisa mwaha wa heri wa baraka wa hatusi maislamu. Mwenyezi Mungu yajalie ya rijalie hason tipia like wanru wa urendana njema na ubushirana njema ya riheti mahamiji haurenda njema shati mahamiji ya maasi hohanzahi rabbal alamin. Simbushiliani mwahamwema wa Kiislamu wa haina mwanadamu ikao Islamu loharmwa ya dunia mafi haswa dua komori hoji mlifu hao domba Mwenyezi Mungu ruwako uranza rema kariboshi onti pia garimbushiri yao ni mwahamwema wa khairi wa baraka hohanzahe rabbal alamin. Ikirandisa Muharram feti de Muharram ikao oda usiku Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa alaikum salam naida mfaume ikao halamaka hakautalia huenda Madina usiku mtukufu wa khair. Wi ben sharaf wa alaikum salam watukufu wa jamalif kamumbushwa ni heri na baraka na unono hoji mlifu hanyoti pia wa alaikum salam mama Nazadi. Mwenyezi Mungu arijali ejoka na heri ho hanzahi rabbal alamina ya hifadhi wa kumulonti pia ya hifadhi haina mwanadamu Islamu malani kauda jihundu hao wa alaikum salam c'était salih ma soeur rumambenya ukaya leo usiku special do usiku rakawandisa hele dati la Kiislam randiso waza ma watukufu na janjarma za suje za hangu domba Mwenyezi Mungu ya hifadhi o wajaje baraka wa erdarasa ya hifadhi fundi watu ya hifadhi haina mwanadamu ikao yo ujiviwa ni erdarasa wakati kanga munao ya ukaya wana wenji wa ujua wa alaikum salam zawad chef wana wenji wa upiblielwa armaze rezo sosio hautsaha misada hautsaha wende waswanye hautsaha namna kamjaparo wana mru ya juha ya bangu tsaho solution ho wana wao raili erdalasa kwa tufanya yabo wana wao ubaki alhamdulillah wa alaikum salam Raisa wa alaikum salam ma souvenir alhamdulillah ni wona ukaya wakoju sezi swa di erdarasa wenjwa juhanza erdarasa itsambaliki na paro ju sambalia walakina uparo jodi waziwa wakati kaungi obanu hausaidi mayatima ni mafukara izo ndizo wazazatu ikao do wafanyao na wababa hatu nani mazababi yedi mana ikaunga jobu shiria heri na baraka usiku wa leo usiku mashhur wa hema Islam rombeleye ike ganyo wanono asuhaswa do wazaza erdaras nano wazazi wa kumoronsi pia watukufu wa jamali funga johar maze suje za hatu suje kao zilo très important wakati kao wenji ziwatabisha ukangwa rona harmaze membar. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. Bizinji zijiliyo za kaubidi emiji wajuhe wa wanenizo. Bizinji zijiliyo ya kaubidi yemiraya wajuhe wa wanenizo. Kabati mwanadamu uko uheya hawananizo gam amini ukaya ewamando woturam. Wakati kao ezetambu zundu anashohat ezetambu zundu wazazahat ezetambu zundu majoni kadjaparo na nikalboshi n'importe qui ya heya ya zikoziza hau ya zamba iliza changer. Turamu ngwambo ngamundu na mapirati na makaliboshi weingwambo rongoza nguoni weingutungwa ba wandwa violewa ebada kamtuzamba kamnauzamba wa alaikum salam agapehud kamtuzamba kamnauzamba amino kangarzamba hasbaba Mwenyezi Mungu bahati mai hundu dabo katuram. Partagez le direct s'il vous plaît. Ça me fait mal wakati kao mjia nga mnangalia nga mononzilo partage na nyim katiga mnangalia henu nangalia uto partage na bouger na tin suivre
Ok, nous sommes partagés sur nos kangas, il y a bon que tu partages, nous suivre. Ça me fera plaisir si tu me suis. Tu me suis, partage-le directement dans le Djina Waone. Gunangalio, que tu jibiwa, que tu partages, quitte dans mon direct. C'est très facile. C'est très facile. Watukufu, wajamalif. Zinji na zinji kaoni uona makababa na mabibi na masinema za wanadamu. Wajua njia haruma komateri wa ingwambo za tumuhuso. Njaparo njia dahoni mamu. Neda na tahasuije. Wala njaparo faria. Miufari ilwa. Miufari ilwa ngetirongo. Merci beaucoup Siti Saleh, ma soeur, de partager. Miufari ilwa. Miuparwa. Situndu zenrongo kazokweli ngetirongo. Shami mikado henda malahoni mwa runabokaya kamtina tabu hiyo. Kamtina problemu hiyo. Iyatabishwa ne mrumendo. Iyatabishwa ne mrumshahedo. Jamais de la vie. Je reste dans mon coin. Mru yali pare banda hauno katura munanim pare. Batura mumanam mahatu. Oui, kokwa kaiso alaikum salam. Yo wana nezenongo zijiri yo haurinika konsei watina ukaya havumbu wa mji hau havumbu wa dzina hau kekedo anzana mega mvumbu wa mijina madzina ganju mtuwani zengonyo tipea wakati kao winju wa hanyu gamrendo nae yode mananjo kumambia nibo makaliboshi izo naba ugamambo hasubabu ya Mwenyezi Mungu na minga mina garantia ukaya ntupu wa famisheo wakati kao mikavumbu wa famia mdu ntupu wa mdu shio wakati mikavumbu wa dzina la mdu na weza suje zinu zimerite mvumbulo hau chanfikanga mufanya wa merite mvumbulo walaikum salam mama Zaidan watukufu wa jamali fugami na suje nraru e suje ya mwando do ujari feresheye hausherehi imwana mshahatu star wa hatu maore yari kubali yaranza uko uranza zili na bebe junior omjua hao komori harmashe isiwa shitukufu shanzuani hawenda watabuhe wakati kao gari aminu ukaya yere konesanta tisa wana kwamba ukaya kwa jare ngwanro kwa jafanyu wanro garjo hujusumu mana mshatu zili suje ya bili mbaba mgazija ya puha harumwe hambu ya wema nani vumbu au ye regio iyo regio ya hangu ibahati ntuvumbu wa mji wa hai mbaba muhambu harumwe regio ya hambu omji wa hengu harumwe hambu ya viole mwana hai ya mitse mwana hai ye mana ya pewa mayoti lona kelke moi ikao mzazi hajua ye fami wajua womji wajua shawaba yazi hanywa bahari ye mbaba oyimru juli hanyo bahari ye mbaba oyimru ikao mru wa serikali bahari ye mbaba oyimru ikao wa sheo gwanzao wabaye waziba ya hamji nomjingwa juwao ledaho wabeaze hanywa yemzazahe mwanamsho wabeaze hanywa warenge mwanamsho uo wasiyabo emnamwana wa onza uo wambeha mayoti hendeha bakiho subhanallah walaikum salam alianzala manguni ngajo jaramuka ya nyimiji ganyi responsable ni wanadamu wa peu Mwenyezi Mungu katiradi nanyi wakati kanga mwanao zarongozi nalizana de sharma miji hatu gamzi haliliao bahari wa imrumhu mji wa imrumhu mji wa imrumhu wa serikali gamzi hao wanadamu ikao wasubutu warongo wana walala nao mruhamado ikao bide mrumshaherangu ikao bide bensi huone shabanu ngabu wazazi ngabu wandu washo wala hitima inu hadisi ya jiri komor harumere regio ya hambu ya hangu au kama mwana muhambu mima na mbambao mima na muhambu garjo wa alaikum salam la diva Abdallah garjo ujar detaille sujet nous rabeke famille ni famille fantôme rabeka ya womjiunu ni mji fantôme wakati kama kavumbwa mji nyide ujohe ya banu mji vumbu ndo wa mjueni shanti na vumbwa ndo wa mjuani mji wa hambu ikawo mrikao hare wa serikali yemru tsola yarengesha hahe mwana hahe ya mzaya yarenga ya mla ya mita ya mwana ya bahizi wa honda mayoti ya kahonda ya hosi wa yafanywa kritage Mwenyezi Mungu anaponesha risha wanadamu wala hitima zinungari zambao
wenji kwamba hai zino hadithi za kweli kwa mwana demo jisutale mwana hai badimli hitima. Troisième sujet, mwana mshahatu ya heshima haminji da ene mrumahahe wakati kanga joka ya wanawashe wenji wa ulolwa ni wanaume wa Maori wanashahatu shawa ulolwa owinji wa hao wa ulolwa ni wandumaduhazi wa wakaza senka wa wakaza diza wa wakaza keza wa wakaza venta wastamili dao nao ili haufanya maisha ili haupreparevi manyanyasi tso ikawe Maore mtu aminuka ya ye Maore na ye Maore hako wa Maore wotsi wa peula prepare hao wa Maore wakweli hauka ekawa lolo wanashahatu wazaya dao nao ohanzo wanahao o warengeziza maisha. Oui, bonjour kinaza à l'heure. Ce qui est pire c'est quoi? Bana tsoya lola mwana mshahatu washinda waenshi 13 à 14 à 15 à 16 à jusqu'à 17 ans ya mariage wazaya wana wenji mtuvumbua sheda di shahowana ikawo wa déplacer huja unu faransa maisha honga unu faransa e bwana woi ha bloqué mrumshe au lieu ya hemrumshe honga kirtas banda wemzadzwa mwana wi harusi wa alaikum salam emrumshahe harma mariage pendant 17 ans ya mariage ya luba zimadene mrumshahe nam remeze cœur nam treze cœur wa alaikum salam diama ya luba zimadene mrumshahe ye bwana wi hatabasa. Bonjour Anziza. Yemrumshahi ya tuna kirtasi. Yenda hata ya zaya mana hunu na deja ngaona wana wenji. Yemana hao mhuwa sati mizikenza 16 ans. Ya bloke mrumshahi. Ya tsunga kirtasi. Walaikum salam elja subhanallah. Wayemma oreje wayembaba way. Wayemma oreje. Wo hazaha wadoe ngatura mwe mitsimvenze. Wa mikamvenze. Video zahe wa mitsimvenze. Badagan mwambia unise kwani. We Maore kalbushi showa baba wa Maore ruo no kwa tabisho wanashahatu wakawaza ya dauna wanashahatu wabulie maisha wa yahundu. Oui haulati bonjour. Oui mrumshe wa alaikum salam. Garjohu jahar musije rambiem baba woyi ya nete cinema mrumshaho wa mlona 16 à 17 ans ya mariage mazaya wana c'est vrai hajahu no bala 16 jours ya mayote hunu mrutabia ho changer shahidi hata hazaya mwana dayena we hunu faransa ya kaubidi umtole wende humbloko prefecture ya tini kwa kirtas Mwenyezi Mungu napone shali 100% ya huwa naumi wa Maore na baba wa Maore 99% wahanzu anrasha hao wani kwa anrasha hao situation badi wewe gauna rohombi ibidi mwana mshangu ya jwe ya klawe gajou jarme sujet yo watukufu en tout cas nimko udunga le grand DJ Sai au kaya ngarjo huja armaze sujet zombili kudunga DJ Sai aussi quoi le DJ Sai katina direct kasufanya direct parce que mwanange mwade na mwombeleze dua mwana yabona inshallah akaga mjoka mwana ikange mwade ngena buhu ngena anige faible yabongo jokaya kabati mkoshida ka tranquille ambele mna mwana wewe Mwenyezi Mungu ambe unono ba yode manale wo mtujo na DJ Sai mpango wake katufanya mpango leo yabonso kamwambiani watukufu wa Jamalif gamjo haukaga mjo kanga wajo tabiha zero haizo njoka umone saniban omrengo wa hima na mshohatu ya puha mashe siwa shamayot ikao yohamba zili waima na mshe ikao gamzujo pia star wenji kao waishanga mfumbua ogwa jonji yankaya. Bienvenue la belle, la charmante Zili Ebe Junior dans le pays de la lune, les îles de la lune. Ikao Zili Wayimanamche star Maorezi, vrai Maorezi. Usikwaleo Geharuma Yensi ya Komor Harengwa Hahaida Hambiansi Ye Harmom Juanzuan Wahafili haumrenga Haonesa ya ukaya Siwanziza Niwanze Komor Zili na Bejunior Gwajuhunrao Harma
les îles de la lune des Comores, Iho en juin. Oui, des stars, ri aminu harmwe mastar, ou amaoreka, elle est number one. Yewa Mwandu, elle est belle, elle est charmante, elle est adorable, elle chante très bien, magnifique. Zili, Gamonao, et accueil chaleureux, Gamone accueil chaleureux, Mone B Junior, na Zili, Harma, les îles de la lune de Comores. Et quand il y a Begyo, il y a un signal, on a un peu parce qu'il y a un signal. Mais le cœur, s'il vous plaît. Zili, Hassa Wasuli, Harma, les îles de la lune de Comores. Chez Suachitukufu, Zouane. C'est une Mahoraise star. Les premières stars Mahoraises. Yabogam Jokanga Wajondu Gawande. Wansune. Zindi Zoranzana Domkowa Zima Nombenzana. Ikao, Hassa Wasuli, Harma chez Siwa, Cha Anjouan, île de la lune de Comores. Et Madame Chatou Zili, la star Mahoraise. La star Mahoraise, elle est number one. Elle est le numéro 1. Zili, Wedemzade, Miss de ma part, elle est la Miss Mahoraise. Il y a des Miss Maor. Badalanda ye Shadia. Banda Shadia, Cindy. Wanu de ma Miss Mahoraise. Shadia, Zili et Madame Cindy. Watukof, Nyezimgu, Najale Kahujam, Jomwe Mabozili. Wanam Shatu Maore, Ikao yeti rasisti, yeti wapeu, Mjomwema, Harmashe Siwa, Shanzuani, Shakomor, Ikao, Hujajo ufanye zensapo zao, Mwana oheli ya rengwa, Li amino ya ukaya kanao hida hasana jono rojina. Elle est tellement belle cette femme. Elle chante très très bien. Yabonga wajo heyanyonga wa heyarmaze video wande, wanimenase, wantune, Banda Tsamba, elle est tellement belle. Elle est charmante, elle est adorable. Madame Zili, vraiment, regarde cette femme, elle est généreuse. Regarde cette femme, elle est adorable. Regarde cette femme, elle est vraiment charmante. Putain, yabo andouam de 70 ans. Wadjo yabo wansune. One day, way de Miss. C'est la Miss qu'on a besoin de la voir dans notre pays. Madame Zili, longue vie à toi, bienvenue chez nous, bienvenue aux îles de la lune des Comores, bienvenue aux îles de la lune des Comores. Madame Zili, c'est une star, Masha'Allah, oui star, Mhou, Maor, oui Demis, Ramkoubel, Mhou Maor, Banda Zili, Shadia et Cindy. Longue vie à toi, Madame Zili. Bienvenue chez nous, bienvenue aux îles de la lune, en juin, Ihodehanyu, en juin, Wahuvahara, en juin, Watsohutukuza, Komori. Ici Hubenza, Madame Zili, vraiment, tu es une femme adorable, magnifique, vraiment, tu es charmante, tu es belle. Je sais qu'il y a des femmes, Wajokanangoma, Waboueze live ou TikTok, Waboueze live ou Facebook, one day, Wansune, parce que je dis la vérité. Zili, elle est belle. Zili, mashallah. Zili, c'est une star. Vraiment, les stars Mhum, Maore Harmoua Nawash. Elle chante très très bien. Il n'y a pas plus qu'elle. Il n'y a pas plus qu'elle. Boum! Namode Hawi Jarmaze concert. Wanyanyasi, Wanzouani, Nano Wangazija. Mlei Wanzouani, Namaonese Zili. Ujisa, Monese Okaya, Huja Harmoum Yensi. Ya Komor, chez Siwa Shanzouani, Kawajahe ya urasiste, Kawajahe ya upeu, Siwanza mjeni, Siwanza wajeni. Mais le cœur, s'il vous plaît, les calboches sont en train de signaler. Madame Zili, notre star, Zili, la Mahoraise, la vraie Mahoraise, bienvenue chez nous, bienvenue aux îles de la lune de Comores, l'île d'Anjouan, t'as bien accueilli, t'as mérité l'accueil chaleureux. Vous méritez vos îles, vous méritez Dahi, qui est la femme vraiment magnifique. Risi Huvenza, Gari Huvenzao, Ritso Hutukuza, Ritso Jahawinji, Wanduane Yaukaya, Komori, Assasa Anjouan,
karjahia na raciste. Wasi wanza imasi wa yoman. Wasi ouvenzana. Vous voyez ça? Masha'Allah. Ah oui, t'as les droits d'enlever ta main. T'as les droits, Zili. T'es très contente. On te voit très bien. Quand gawe rad, gawe contente, gawe fier. Masha'Allah. Et à Tsatsawao, wajobu waze live wandi sonde. Watukufu wajamalif domwambia nyakaya. Juste il kaubira moneseni. Et accueil chaleureux, ya Zili Nabe Junior. Ya Zili Nabe Junior. Wakati Kao Zili, c'est une femme mahoraise, star mahoraise, la première star mahoraise. Ikao, c'est une femme respectable, c'est une femme qui aime tout le monde, c'est une femme vraiment qui n'est pas raciste, c'est une femme vraiment qui a des bons cœurs. Elle chante très bien, elle est vraiment adorable, généreuse. Zili, t'es la Miss mahoraise. De ma part, je te considère la première Miss mahoraise. Et après ma Miss na waboueze live one day, oui Jack Janfa. Et ma Miss na waboueze TikTok one day, o watso content, na Zili, mais Zili vraiment, mon accueil chaleureux, yedi helia hatusi wa Komori, haswa de chez si washitukufu shamzwani, si ujwa urenga wanrundo. Yedi mana Zili, la star mahoraise, star comorienne. Yarengwa, haufadhahaya, reconnaissante, c'est normal. Yestarouatou Zili, remnikeze respect, la femme battante, la femme charmante, la femme adorable, la femme magnifique. Vraiment, quand elle chante, elle est belle. Quand elle rigole, elle est belle. Quand elle est fâchée, elle est belle. Quand vraiment narizeo, il y a un tsawao, il y a un tsawao atijouheya, parce que migamjo kagamjo de ziwa. Je sais kagamjo de ziwa à cause de Zili. Bada tsamba Zili ye mwema, izokoli ye mwema. Bada tsamba Zili ye uhezando, na Zili ye uhezando. Ngawa jobu wa live yu hozin tsunendo, mais c'est normal, na mwintsune. Cha Zili, te la ani wede wamado. Olewa, wawede stari wamado maore, la kubali kawe umwema, wa uhezando, mashallah. Le kubali la mjisata Zili. Vraiment, bienvenue chez nous. T'es la bienvenue chez nous. Soyez contente. Fais comme chez vous. T'es chez toi. À Anjouan, t'es chez toi. Gazidja, t'es chez toi. Mouheli, t'es chez toi. Maoré encore, c'est chez toi. Zili, t'es la bienvenue aux îles de la Lune de Comores. On est de même famille. Ngari Wanzao, Risi Huvenza. Risi Huvenza. Ritso Uvahara. Ritso Utukuza. E message yangu nraji njamaze message zangu. Luambia owanzuanu wati pia. Luambia owanzuanu wati pia wale uhonzuani. Rawana washe rawana ume. Na mwende harume concert ya notre star Zili mahoraise. Na B Junior. Mwende maonese diferensi ya hatu na wanadamu makaliboshi wa peu wa Kourema e Komora. Na mwende hawinji, mwakle ambiansi, mamsutene, mumbahari, mumanzize. Mwonese ya ukaya, si wanza mjeni, si ujivia no unanya, si wanza wanyanya, yede mana ikawo njomparani nyoti pia yenzuani. Roalo mtsamdu, roalo mironti, roalo wani, nyoti pia na mjuhe mwende maonese. Ye difference ya hatu ne makaliboshi kao wa jihansi haudea. Ronese ukaya si wanzana, si uvenzana, si wanza mjeni. Ronese ya ukaya nzuani hoho uwede stari maore wa mando ya haja. Rakubali ka star. Yabonga buwa joundea. Yabonga buwa joundunga banu antsunengo. Helewa. Wajowandunge wantsunengo. Alafu watukufu, longue vie à les femmes mahoraises et longue vie à les stars mahoraises, mais pas parce qu'il y a des stars, il y a les Mahorais qui chantent, mais ils chantent comme ça, ils ne sont pas des stars. Mais la star qu'on a acceptée, notre sœur Zili. Watukufu wa Jamali Fugadjor, moi je suis Zahat. L'important c'est que vous savez très bien qu'on est très content d'accueillir Zili chez nous et B Junior dans notre île de la Lune d'Anjouan. T'es la bienvenue, madame, la charmante, la belle,
zili garuhanzao risihuvenza wasi wakomori pia risihuvenza parce que t'es pas raciste wede mwanamshe maure stari wa mandura hukubali rihanzao estari wa vili uhamba shadia estari wa rari uhamba tata sindi oui bako ali olade bako vanuga vumba wantu mama bako ali ola se au top e karamba zili unne mtu mama wasi kardo sifu wantu baba ga sifu wantu mama yodi manara baki nazili rambe ukaya wantu mama master wa shukanzuani et wa mwando zili alafu on va montrer au monde entier au cas zili et les chez eux zili et les chez elles en juin watukufu wa jamalifu ngarendao haruma eze messages za hatu message ya mando gamondo haruma message ya mwana mshahara wakati kanga mjonyo tipia kasi ukubali zenjema kwa urendo ni wanaume wa Maori si ukubali zenjema wanasho wa Maori wako ulirenda daike si warenda naye auka la plupart yatu si wanaume wa Komori si ulola wanasho hatu wa Maori rizada sina o riwara nsilande zatu hawatabisha banda rundu makeltasi izo si uzamba si uzilani si uone sauka ya wotsi binadamu si uone sauka ya wotsi unanya haukanga jos butina beuka ya 50 ou 60% ya huwa Komori walona maisha harumenti ya farantana na ngoma yoti wazihundu mayoti wa Maore waranza waranziza wantu mama wa Maore warinika maisha wanika watu baba na wababa watu wababatu na wajomba warinika maisha warengeza maisha même si garware dauna hokaya oujiro sikar kubali njema rarendo sha mbi Maore ya jofanya sozilagua na bika c'est pas normal haukaya wadzadzatu walu faransa vano wenji waujwa unipa na batulamu mtido deteste Maore Maore ilifanyia njema Maore ilitukuza Maore ilinika maisha waudu wakuku atu ni anidu wadzadza hatu alafu malana kaza na sulida winji wahundu maisha usomwa na shwa Maore si wanaume wa Komori sevleru warende na iru watabisha nulema kilitasi rende zatu c'est pas normal wanasho hatu wenji walulwa ni wa Maore wafanyao ze vizao wasawa hundu maisha wasepareana si u accepte ze njema hundrao shaga mjondongo ze mjomba tso ya ukaya nsu amini kawe Maore haukaya nga mjowo na ema kaliboshi ikiwa ndosha hao wabua ze video zangu guangaliao wodo sonya wumi timanza wumi umuyenga mtowe vavo titsani mone parce que gamambo ze kweli wazie zembi wanende wanasho hatu la plupart ya wana monti pia weini mvumbo wa vanu weye kananze mwana mewe weye unirema ukayambia mndu mshaye hai wemitiamo mikanzaba kwa uo wamikanvenze pasko muhambeze kweli pasko muhambeze kweli muwana nezembi horondo ondosha hani yesu jeinu we mwana mshahatu yafanya viahe mayoti kao elle est très jeune halolwa ni mtubaba Maore soi-disant Maore shanga joka ye Maore wa kweli wokado zili ya mlu papier ye Maore wa kweli e kado bloqué ya mlu papier mais le cœur parce que va signaler de so anu de ma bande wa mzazo 72 ans imala na kazana sulida huwa tukufu rahane jakati longoa je voulais chercher des trucs watukufu mwana mshatu halolo ni mwana mme Maore minsu amini kawo Maore shasuri bada gena papier za kifaransa be Maore yabo gwaboye Maore ce qui est pire c'est quoi halolo mwana mshatu elle était jeune c'est une femme belle c'est une femme vraiment ravissante c'est une femme vraiment elle est tellement belle je vous jure wakati naona za sura zaha yani les azetabu zaha yani parapel video na mona ça me fait mal au cœur. Hazaya wana wenji daena wa alaikum salam mama Nadia. Haza wana wenji daena imrumahi Maore. Wazaya wana wenji hula mayoti. Ngajoka yeka hundu sejuri ya mayoti. Ya ena yoke na hubi ya Faransa. Eka hundu sejuru ya 2 ans na hubi ya Faransa. Haja afanya msafara daena imrumahi wabalo wana wajahunu Faransa
wakati kao wanangu waona shemru mshenge na sejula kimaore ikao hanza namna banda dungana dene mrumahe shaka jaja waichi amba haranse mrumme ili wa change ila kirtas badala ujaji wa change aba sarzamba ngwa na 5 rangwa ja Faransa na mwone upe uhamandu wanruaishi mariage ya 17 ans mariage ya mahakume na mfukari bwa tukufu mwanamsho hatu mgazi jana mwanamme maore ikawe mani mwanamme wa jumla se messagenu yinti twabia ya huwa wanaume wa maore okwa do zingara kirtas wake kwa ni kwandwa shaha okwa do derange ndwa shaha wake kwa ndo kirtas leo ke mwanamsho hatu harongo andabu ya lemewa c'est pas facile 17 ans de mariage mjem fa yuhoma yote ani mdeplace mjo nu Faransa mfanye 5 à 6 ans nu Faransa ya keka hundu kirtas ya baki ya bodeno wana hengwa na kirtas ya baki daine mrumme ya jia zaye mwana abahe mwana ngena 4 ans à 5 ans ya keka ni kwa kirtas yendo prefecture bande hazaya ye mrumme ya reconnaisse mwana ya kaubidi ndani kwa kirtas ye mrumme heno katia henda ndambiloka ni resepisa sonu kwa tambayengo ya tunda wakale mrume hende ha bloke subhanallah 17 waifanya daone mrumshaho mazaya wana ihumba yote wadungana dawe na hujamu Faransa mlona 5 Faransa ya zayada yenawe pourquoi on bloque ya tsonga kirtas chamin solo za préfecture za Faransa nsole wa za préfecture fantôme za Faransa oide mrumma ngwaona wana wazima ngwa yabongo wazima wazaya mnamwana tsoi ngamuna kwede mwana pourquoi me permettre we mrume ya bloquer kirtas ya hema namsha we ya tsihunda ndizi munarpone shari pourquoi mrumshe wazaya wana wanjida wena 5 enfants à 6 enfants da wena yende hata 5 enfants 6 enfants nje hunu mzaina mnamwana tsena mkane 5 hunu Faransa banda ye séjour ya mayoti ke jakiri ya changewa sham jamza ya hunu manga banda mzaya hunu manga da wenaye mrumahahe mazayo wanapia hino wakati yodo prefecture ngura jetewa hino wakati ya henda ngudungwa himma mwana hahi mahamitsani ya tuna takir mahamitsani ya fanya Faransa tuna kirtas watsina ye mahaminji malulana wopeo wi mwana madijesai wopeo yende hata ani ngedene minsujo pour que manam shatwa bakidena a vrai dire juha ujitahe parce que wanaume wa maore watu wa peu watu baba wa maore kwa bezingara papier wasagiri ikawa watu baba wa maore wazaya na mtu mama mgazija mzuani mumali wa uanika imaisha shawoi wemrikao ya lahitima yende mana kwa jumba wanu huko nanza wa unienga ikaga mabweze kweli wa utukiwa yabaka onem mshahe hata video yangu wao mika mvenze bakowo n'importe quoi fantôme n'importe quoi kalbosh mbumshi wafanya 17 dawe naye what's maore what's maore wallahi te pas maore maore mwana mtu baba maore kajahia na roho bi hamade wawe mbumshi wao mazaya wana hata mwana ye mhu ya lona kenza seza ye mwana ye mhunge na kenza seza wede mtu baba ye mhu ngosubuti kweli mahakumena mfukari wafanya dauna mshe wao hata basaka sina kirtasi hata basaka tsupari sata kirtasi yabo wa mtu baba wa mrukenenziza waziwa hatu wa maure wenji walulewa nasho hatu wa mtu baba ma vieux na wawanika kirtasi wafanya maisha yao wawanika tout ce qu'il faut alafu hubakisha na rohombi un vrai maoré. Les hommes maoré yekawa lola wantu mama wajeni wazana wao wanika maisha yao ukwa watabisha ukwa waderange wao hurendeha kalboshi hurendeha esprit fantôme go déranger mrumshe wao mlona wana sita hata wana mfukare mazaya wana vavo usimtabisha huli wazoka ya wahifa ekamgu harenge roho yao kutsovinga kitasizo kutsovinga nationalité yao yo utsovinga drap blanc wade wahemiswa mdu moja waho deva Allah ya hupinise ya unesuka ya woti mwanadamu ya unesuka ya tu vas souffrir ici. Merci madame DJ Sai. Nyesi munarpone shari. J'ai jamais entendu ça à les hommes maorés. Les hommes maorés sont sages. La plupart d'eux, les vrais maorés.
Chamtu baba maore kaja parozili ya mshewahi atipare kirtas. C'est impossible. Si c'est comme ça, wa nasho hatu, wazaza hatu, wajangu Faransa, wakamayot, wajuka wakarmatambu, na watipie ze visa hongizo njema la plupart yao. Ha? Nyezi munarpone shari. Ujeure gemrumshe, uzaida wenaye, emanaha honge mhu, gena 16 ans, 17 ans, mshe waho, ganina mariage ya 17 ans, mkayo mayoti, mjangu Faransa mfanya 5 ans, mzaya mnama na hum bloke. Alafu msole waze prefecture za Faransa. Wede mzazi ya zaye mwana. Gedene mrumahe bakolo. Pourquoi mkubali mkubaba ide ya bloqué papier? Ça se pourrait que mkubaba ide ambaka woti mwana wangu. Je suis pas sûr. C'est ma kai mwana wangu. Bahi wa bloqué mrumshe. Bebo mwana mshangu gamlodi nuhabie. Cherchez-toi. La wale jinrini lilo. Mlishe wenza. Parce que woti mwanadamu. Mwanadamu wa kweli uyoka na mahaba ni mrumshe no wana. Eka kwa para maisha wanawaho kwa to para maisha. Eka kuti tranquille arme esprit yao wanawaho kwa toka tranquille. Nyezi munapone shari. Alafu ye mjomba wewe yonienga bonga mwambie ni mrumshe anambia turamu mme wangu ika huvenzeta parce que mwamba ukaya c'est pas normal. Mruka dutabisha mrumshe mruka mderange mrumshe faciliter maisha eka ido hanza wanaumi wa maore wakihamanda we joko na shwatu na zazatu kwa jawasuli unu Faransa. Ebo mwana mshangu gamwambie. Je te dis une chose, ma soeur. Je te dis une chose, ma soeur. Gawena wana wenji c'est vrai. Ola wahar memna mjiwo ho jahunu mrohu Belge ngojo tabi. Ola wahar memna mjiwo ho jahunu Marseille ça se pourrait ou souffre. Yo demana wewe wani wabakiabo wabakar ma souffrance. Sheka obidi mruhamandu wo yo shetani. Mtu baba wako li katabisha mtu mshe. Mtu baba wako li yoka kontana mshe wahe. Ya Latif, Mwenyezi Mungu na nikitaufiki. Mrumshi wa mlola panda 17 ans. Mahakume na mfukar. Mlova mwenja. Ulona wae. Gomtabishu ya tiunga kirtasi hata voyaja Faransa ya zayana wawe. Hata voyaja Faransa ya zayana wawe. Usimtabisha. Usimrenda nai. Baibo mwana mshangu muhezize. Heza atla kufuli ya mwejipo. Renga kufuli utu ya mwejipo. Timbulie Burundi. Mwambie dégage. Parce que tu mwanadamu. Ye Burundi wambuli ya humnika wana wenjika tina mahabani wana. Ye Burundi wambuli ya humnika wana watu washashi na ikatina mahabani wana. Panda 17 wakaobidi use vakansi wanu waone fami, uone wanduza ho, uone fami yaho, uone mzaza hao, uparise mrume hamadu ho. Swa diza maore, wati maore. Watu baba wa maore kwa do zigara papie za wanduwashi wao. Watu baba wa maore kwa do diranjo wanduwashi wao. Wati mtu baba maore. Suru ndio jonga kawo mtu baba mngazija. Wo mtu baba mzuani. Shaha banda hundu kirta sende yu hale. Gujodo kaye maore. Hey, nyezi munarpone shari. Unupe uu. Honduka na mrumishi hata mahakume na mfukare. Mzaye wane manahanyu yakane mahakume na 6. Mkeyabo. Merci beaucoup Mustafa Karima. Mkeyabo. Kutina imani. Kutina roho. Ya unaukaya. Wede mzazaho wanahangu. Mwende hata narabese jura mayoti. Kutushida wa ishange. Nje Faransa. Deja ngani na 5 ans. Rangwa katuma suli Faransa. Mrumshaho ya zaye. Ye mwana gena 4 ans. Ye mwana yake mzazi yake kahundu keltasi. Ye de préfecture à sa propre fille. Ya mzaya. Wa mdeklaro enda hula katsunikiwa. Ya posuru wende wabagrabo. Mbebe wa peu. Yode mana wanaume wenje no wajomba wanu emakasete no akoyenga turamu. Bari turamu honde realite ba ngwa niyenga o. Nyezi munapone sharishanyu. Ebo mniyenga kanyando gohinga. Ko gamzo ndo shanyu atsude nduga kwa ndunga. Gamzo ndo shana swangala ze video zangu kuangalia. Jona ndo gohinga. Ah, mitsanze bwana wo yemzi yatinangalie kango joshinda. Wonu alende wanu. Ba hiwati maore. T'es pas maore, t'es pas vrai maore. We kaliboshi fantôme. Utona hata roho. Kutina hata roho mwanadamu wa peu. Honduka na mrumishe maha mfukari ya mariage. Mje hunu Faransa mfanye 5 hunu Faransa. Mzaye mnama na ubloke mrumishachi unde kirtas. Uwa upeu. Uwa upeu. Wanaswatu wenjwa lulwani wa maore kwa jawatabisho wanike makirtasi hao tranquille. Wafanya ze visa hao tranquille.
wewe hubaki panda mahamfukare huzaya wanahongwa maduhazi manaluna seza kutina roho na imani waona yaukaya wemshe wangu loda mimi naipanda 17 ans na nimfanyie viahe nirengeze viahe ida hata kachunga nila kafu kachunga tamba ed izo ngozo zonsi pia da one block bonu husi hey alafunyi kama nzozo ngozo ni tsudo jaba nuro zamba izo manza urutsudo rongoa wana swat wado respire mbabi wana swat wado respire mbabi izo manza ngwanzuri bezi hanya mkejumo wa subisebi wami kavenze tula mweka kutsunanza wendo goliso ta ujoba kutsunanza j'ai pas besoin de toi yo de unjo wahima kaseti ya wandwa umewalu Faransa weisi karimwenza bahari ngama buka warenso tabishwa na shohatu dagama buka na mroso tabishwa na ondwa shahanyu na mkonsidere na mangalo wa shahanyu mangalo wa nahanyu Shamjibaki ya izomanza au Burundi ya mrumsho ya ke esclave ya kebala do hubule mabaja c'est ça ce que vous voulez pendant 17 ans ya honda Burundi wazaya wanamwenji kutina mba imani ya uke mwanamsho yananziza na nimfanye maisha ya jousa komori yende ya one famille c'est pas 12 ans 17 ans de mariage 17 ans de mariage wende hata waje unu Faransa wafanya 5 ans unu Faransa wazaya mnamwana ha bloqué yemrumsho de préfecture ngure jetewa hayi alafu Muhammad wanajua ndo ukaya uona haya mrudi nuhambie mzee wewe je vais te dire une chose bako gamhambe parce que wangu je sais que te ani wangu hule gamlitsina nuhambi ria Mwenyezi Mungu banga una shah gawena mzaza hakanyu wanjua ni mrege wa zazahanyu wanjia rohoni mkumama wao mkumshi wao watu atuhulisha n'importe quoi 17 ans ya mariage wamnika wana wenji waluandu maduhazi lwajujahulishe deza n'importe quoi Mwenyezi Mungu anaponesha rishaho haukabani ngabo wazazi wa jihanti haunikuwa na haufikirambi banyi wazazi nyinyi kwa ndo mahanyo kumtabisha ni mjude tamzaiwana wadumangaliani haukaye bwana wewe suri mzazahi ngobo hadi ikakaja hapo mzazahi ndo mtunazo fikirambi hatsema namsho hatu sinongu joju hatawe zekilta sizo kuna kausu bala honda komor kuna kausu bala honda kabulin dako washmauri lisharo hombi yaho lisharo hombovu yaho mshewa humfanya 17 ans de mariage donne la sa vie mbulia honda papier za wanawahe la kafuka situshi maisha yahe katsimema pendant 17 ans 5 ans en France avec un enfant ya mzaya hunu daena wede bahe wende hu bloqué atemrumsha kasini kwa papier pendant 5 ans hunu Faransa ye 12 ans muifanya Mayotte ye 5 ans muifanya hunu Faransa na mangale upo hamanduo 12 ans Mayotte waje hunu Faransa wafanya 5 ans yo 17 ans hunu Faransa wazaya mnamwa na hunu Faransa e mwanamsha bloqué wakatsunga kirtas ya latif emrume katsutsa haya hunu kirtas vahengi yabo ngubakida enaye c'est vrai mwana msojo botura iminga mjoro hani bali wana nene daho ingabo Johnny héberge na wanasita ingabo Johnny héberge na wanasita c'est vrai c'est difficile hajondo ha bloqué hangi yabo ekanga bwana da majoshi da hunde namna wa hubire mwana mshohatoi ya hunde kirtasi huana hahe wao ya wazamayot hau ya hunde kirtasi mna mwana ya mzee hunu Faransa s'il vous plaît namriteshe namna ilir hubire mwana mshohatu ya kawele kalbo shilinu hau kawaiti mrume wanzozi ngozamru shaka twanzi mwanadamu ya keheros uweti mrume ishoshe ton eka izo dizo ikaunga mtu kwa bagari mambioni gajo mambiani uweti mrume yoshe ton s'il vous plaît e wanaume kaude mlobano hau nyu mikonga mnyibana ekanga nyina solution ya ubitse mwana mshwatu woi ikawa hafanya 12 dene mrumahe iho Mayotte haja unu Faransa hafanya 5 dene mrumahe unu Faransa ngwaona 17 ans mariage hoja unu Faransa wazaya mnamwana ikamna mwana wa mzange na 4 rango mwana wona amba ukaya ya wazamayotte kwa tushda mnikatiltas la accepte ya waya mzahu unu Faransa ya mzana mbaba mfaransa amba mmaore ikaubida hundoze kirtas hino wakati ya henda kusungeda hadungwa usungeda rejetewa yedi manara juhanza s'il vous plaît ekanga bwanadamu waluna namna ijo ushida isove mwana mshwatu woi hata ya hundoze kirtas s'il vous plaît garanzo solution
S'il vous plaît, garanzo solution. Garanzo mfanya namna ndo hukana baraka ya utswege mwanamshatu ya keherezi. Hatswege mwanamshatu ya keherezi. Mwanamshatu wonke vanu. Mwanamshatu ngevanu guni suive. Hata ngu komante. Shanti na mvumbua. She mwanadamu ikao gwajo ujiona. Hauye association. Hau wanadamu walio na imani. Wajojo akawi mwanamsha hao. Mwanamsha hao mkomori. Yafanya haini za ufanya. Ya vila zenza pia za uvila. Ya respecte mrumaha. Ya anze mrumaha. Ya baki haruma 17 de mariage. Ya jaya zaima na hunu Faransa watino wanawazama yote. Mrumaha ya tumtola papie. Ya mrumaha da ya mbloki. Ekanga wanadamu. Wajoshida wa msuive. Hati mwanamsha hao ya Jean Sortis. Hati mwanamshatu ya ondeza kirtasiza. Ne ya kawe eshonga ipasishin. Merci beaucoup parce que merci beaucoup ma soeur City. Beaucoup de gens gwanzi hao tulamu garjo contact. Tulamu garjo contact. Nyezi munajele ya ukaya ye vidoni de Joka Jibril. Wana shohatu walo harumatambu na mashaka tabishi wao. Donc solution le plus vite possible. Akanga wanadamu watsona roho, wanadamu watsona hata roho. Gamini mwanamshangu naida ambaba henge na solution masha Allah wanashato wenji goya na solution izo dizoranza au hokaya ngarambao ili nunga solution chaka tsababa ila hutambalbala mrumme hamando iweti mrumme wa mwanadamu ikao ye wapeo o kwanza waone turamu baturamu gwangoze kweli yabwe hazia hao mbi. Subhanallah watukufu, je suis très content parce que ngabwana mwasana jishabano baktura mgasina solution notimizi banu gamjadisi da minani nimnikenize kontakti ne mwanamshohatu muhadisi da naye mungaza solution ili yavuke ili ya respire ili ya lawa harme prison ya johunga namna ya hubiro wa mzaya neze fami haukaya mrumshekao utuna tamba resources soka yonsi ya tsohunga tamba faida na waza ya wana hunumanga ikawa mrumeha mbloke iyo ketina tamana na ikana ujwa hulaonda niho haukaya nyumba iyo kejambala zina yoibale mrumme yabo kana ujwamba guronse nyumba e ya rohende ndaho yabale wanawe njia wabehendaho yabale wanawe njia nendaho ndio obligatoire bakia wake juma utabiha na wanawe njia. Mwenyezi Mungu narnike taufik yarnike mwisomo na wanza rabbal alamin. Oui, elle a les documents ma soeur City. Dès que gene documents sur le certain au kaya imana ya mzaya hunu Faransa wonge na 4 ans yabonge na ces documents. Ma soeur ngono anada mwika wa komanto yabo ngojojo wabeshe invitation. Sharu la bana mjogaze numero ni hunike. Au kai zuranzao wanashwatu wake tranquille wakiampe au kai ngwa sufule ngwa tabishi wao. Habahatisha kaliboshi hamadalinu ikao le kaliboshilo le kaliboshi la peu. Oui, je vais te donner son numéro City. Le kalboshila peu ikao le kalboshilo katina za ufanya shaende zembio ni buli enreme hureme mahaminji huzaya wana kwa tina valora ukaya mzazangu tabi hureme mahaminji langu mahakume na mfukaro juma utsuenda Burundi daoni mwanamshatu hamtlawana humbloki ya tsunga maisha giona mana hindri gojo kubale makilta sonda onda kaburini gojo kubale passport ya hone x-ray ya honda akhira gojo kauziranti unuzi wana bafuta njeo gamwambia nyinyi wanaomeka umamesha. Kabati ya hafa ya balia zemaliza huenda kaburini. Kabati ya hafa ya balia majumba ya huenda kaburini. Kabati ya hafa ya balia zedhabu za huenda kaburini. Kabati ya hafa ya balia makiltasun de huenda kaburini. Ho hufaka ulaha sonti pia simaiti garendao halakal mauti haridungu inde uniparo. Uniparo harmaini ya jan menyele direct. Laisse-moi tranquille. S'il vous plaît, mets le cœur et tapotez s'il vous plaît. Et partagez encore. Nyezi munani kiratima njema. Zaho wanada mwikao. Walu harmwetsinu. Merci beaucoup Hamdani Janfar. Hamdani gojon fanyam nasini. On remet bonjour. Wale wali hadisi. Nyezi muna rjale ukaya inde solution. Ikawa na shatu njua tabia ori hunre. E mwana mshatu woye solution paranihe. Pasko anada mwenju gobanu. Gwana betura muni kontakte. Masha Allah. Longue vie à vous. Narike konyonzi mabede jotsonga Jean Sortise. Narike konyonzi mabede wakati mnyezi mga jokubali zedwa zahatu. Haukaya ngar aminu kwa nada mungo wapeu. Wanada mwabela rohombi. Yode mana o wanruwanu ikao banda turamu. O winji wa heze intervasyo zahangu. Nuwanilie mwanamshe mkomori, muwanile mwanamshe maore, unjua hawanjia rohombi, henu wakatu wanarosha wanangalia o wasikari mwanza, na mbaki nezere hon kutu zahanyu, nezere hon bizahanyu,
mwahifa kamna ubala hindu tosiba futanjeo nezero hombi makanizo unduniani watukufu ngarndo harma et deuxième sujet ika deuxième sujet inunge jo kasho ok mwana mahamdan janfar hamdani hambangu juwe mrikauda ni mvumba ovanu hambangu juwe mrikauda ni mvumba ovanu nyezi munaniki khatima njema masha Allah mwana mshahatu courage à toi nyezi mgujo hifadhi leonu wanahaho insha Allah gojo hunga maisha uke manga wenda na huja ule manga she manga itihule rile manga she manga itirile ho hanza he rabbal alamin wakati kao wanadamu wenji kwa tina fikira itoti urende wanashatu nai rozamba ngwariengao nasikar nauzia s'il s'agit de protéger wanashatu wakati kao wanashatu ngwafao hajuhudi na tambu za rohoni kabati mngu wabidi wa partage daona waonao ya ukaya tuiramu ngajo partage da sina ukawadi mwana mahat walaikum salam Jamila Ismaila au kaya zorjohamba tulamu garja parozi shanziani ngwambo zinji za sekrezatu zoba korohoni hae na Mwenyezi Mungu do uzijua naye shaka ja parozi rongoa mwanziani gando harma et deuxième sujet watukufu et deuxième sujet nous gamrongo ye région he hambu c'est la première fois ni vumba au région yo de région hangu gamina région bili de bamba ou moroni gamina région e ya bili hambu reje hambu gamrongozo ye hambu nirongoza na omji taunu wa hambu ikao ye hadisinu omji wongwaju wao shawabaya zehanya na mdojwa kamnyezi Mungu katira dinani na mdojwa kamnyezi Mungu katira dinani woimbaba yazaya mwana gabo wenju wanaobisa hewa banu gabo kweli mzazi yalalane mwana ibanu gabo kweli mwanamshe mbaba yalala ne mwana gamzijiwa wataka mtujwa tena mlete sinema gamzijiwa ka gamzirenda guma vampire n'importe quoi gamlongozo yerejo he hambu ekatambe hambu omjiwo wajijuwe avec le respect nja wavumbua jelikati kamjeuli na ndonoji na jukati vumbua gamlongozo ye hambu ya hangu ni wambe ya ukaya hanumai hambu mji mzima wa he hambu mbaba yarenge mwana hahe wa 11 ans ya mviole ya mita baada hamviole ha mita hambahiza hwenda mayoti yedi ya faimbangu kwamba kritage ya hose baada zerongozi kahauziro omji wahe ngwazijua wabaya zihanywa dare mwana hao ye mrumhu dare mwana hao yofanya hazinku ya serikali dare mwana hao ngujopuhana sheo ye mru yarenge mwana hahe ya mzaya ya mla weibidia bakishwa haruma sitara sikati fanya video ya fundi ikawomru wa serikali fundi muyarenge mwana mshwahai ya mviole tizamba bana simabeka wa deplace mwana wohonda lexero ngwajo wona inu ya bili woi hapu harme hambu ya hangu gam respecto mjiwa hentuvumbuwa na minjajori hata mbamru toka yonti ikaga mwanzo nivumbuwe shehedi hangu mitivumba wangu na miye omjiwa hekanywa na damu wa peu gamjwe hadisini heli yafanyishia mjua kaye mwana mewe haviole mwana mjua kahamitse mwana mbayaze hanyo kamtizirongowa atwade mzazahe mwana weti mzaze we shetwani we mruye mrumaho yarenge mwana haho ye mhu ya mbita kafa hubaye hanyo ngawedawone mrumme mrenge mwana mumbeha mayoti yende mayoti hari yende yafanya kritaji bada ibanu bada mrugurungu mwana mtitu gomuhisizo urende ibanu gamdongo wa hisiza zabari zabandu msoka kapoti bada gamanzo mlale nuwana hanyo Mwenyezi Mungu anza mpatseni aibu gamsuka kapoti gamwahisizia mwahisizia wamira mjampa naibu alafu bwana wei hadziwa no mji wa wabaya wazisisiduku antuka na mkemaki ni basi na parojo mvumbu jamais chaka mungu mji wai ni wanadamu hinri ni wangu hinri zabandu mtu wanadamu waweshelea ihorjoka weda zabaringi vampire hamadi lo mrironsu yarengi mwana heyamla yabo wahe majirani ngujowala mru yarengi mwana heyamla yabo wahe majirani ngujowala
Mwanadamu hamando hii harika tsumvu mbaba wemru mhu garjo menye personalite ya hebo ya lo vampire ya lo demo ya renge shahahe ya hala ishotsi de shahahe ya mabele ishotsi de shahahe shazevea shahahe shilon nronge vala mrwa banronge haunretsa e shahahe shongishonretsa wareke maola wamehama yote. S'il vous plaît, mets le cœur parce que ma calboche doit signaler. S'il vous plaît. Maraba menji mwanama Hamdan Janfar, gabo deja sanele numero ya, jelim pale kesto mwanam shahad. Watukufu, mimsuyelewa o wanada mwikao, warenge mjomba hamando yi, haswaswa de mdzadzu wa himwana woi, nyezi mgugujo hupinise, haukaye mrumaho kujamana naye, ngawe yabo gomsitiri ye mwana haho wa onza ngema yoti hatabasa mumhantsiho yatsisengazija izo zonsi pia ngamanzo msitiri yesho ngaipasi shamrumme kalboshi ya zulu yarenge shahahe yahala nyezi munapone shari shaho wanruwashe wastiro wanru mahao haukaya mrumshe yende hata yaransi mrumme. Merci beaucoup mwana DJ Sai. Yaransi mrumme yale shahahe yekahahe nde hata hajunruha bande gwanzu yalale nabo bomzaze yabodo joka ya isho inyama hulalane mwana yalale na mzaze yalale na mzaze ya mitse mzaze ya zaye mwana ye mwana yakane onza yende yamle nyimji mbaya zehanywa gamzijuwao kamtuzilani kamtuzamba wallahi mnyezi mgugujo mpiniseni hanyoti pia heni mgujwe hadisi inu yatowilani haukeke mwanade mwaka na personalite kajajo subuti yarenge shahe ya hali yarenge shahe ya hali haukanga mjoke kamzamba gamjowu jihunda hawe kamzamba gamjo parwa naibu na parwa naibu mdahu parwa ni aibu na parwa ni aibu mdahu parwa ni aibu mruhamadawe alafu nyi fami ye fami ya mwana mshe mdaza ye fami ya mwana mdaza ya renke mwana hoda mayoti hadaza ya lone mwana ye fawo mji wadaza badinyi mji wa peu badinyi mji wa peu mwana mtiti mwana hahe alafu gamjonga makalboshi wajosmi yezi hupasa n'importe quoi ripermete wa ni mnyezi Mungu na ni mtume wa hatu riwaneneze bio muhimu tsike wa jewi riwaneneze bio muhimu tsipatse wandu wa ibuli tsipo wandu sheo baike inu kadjajo hunga madhambi hanu guhamada zinu sha alhamdulillah sikardo vumba wa luambia yemijia hatu ganyi ma responsable haukaga wajilo violizinji homijiniho gamba ya uzehanywa kamtuzirongoa kamtuzamba kamtuzilwite mbaya zehanywa gareshilo hadisi ya parojiri harmwe hambu ye mzaze wo shapo hajuha shemeza hamba mrukadha hale mwana hangu o mji wa siyabo wa mto wa mji wa mdungu mmono ya ukaye mwana mshaono ya ukaya na nidungwa shaga monesu eza hunde mwana hangu yuzinu tena zjila harmwe hambu ye mzaze mwana mshe oli hamba ukaya weti mrumme we shetani shahasi ya mungu sutene mrumme anaripuemba ilone mwana Nalfanye Mwanama Mbotoz, j'ai déjà parlé à propos de Zili et Bébé Junior. Zili, la femme charmante, notre star mahoraise, qui est venue à les îles de la ligne de Comores. On a déjà parlé son sujet au début. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Mwenyezi Mungu yarinike mwisho mwema. Mwenyezi Mungu yarinike tauba na maghfira. Mwenyezi Mungu yarisami basonti pia ngarijo mwasule yariumba rendera uziswa izo ikaudora hansi duniani. Rendera uziswa izo ikaudora fanya duniani. Piramu ukafanya message ukaudea wandu ukapo wandu sheo. Wallahi Mwenyezi Mungu gaboda ikahunu na daikahunu emazahidi ngwajo ulawa. Mwenyezi Mungu gushezo minamba ukanga mzambo akoz amzambo ha Mwenyezi Mungu. Hausitiri, watina upasho, watina udea. Miti sawa ne ma vampire ne ma kalbosh. J'aime pas insulter, j'aime pas dénigrer, je parle pour que ça change. Mrumwa jina yazie, shazoranzora mbekana mvumbua, nyimji na mumvumbue, nyimji na mumfunge, nyimji na mumdenose. Haukanywa neda mwapeu. Ekanga nina roho mjo kama reconnaissant. Ekanga wanrondwa jina, wajo mvumbua. Miti na mvumbua. Il y a le grand DJ Sai qui est là. Il peut parler. Il peut dénoncer. Depuis que j'ai commencé, j'aime pas prononcer un nom de quelqu'un.
gamvumbu yele jia hangaye hambu yemi jai hambu wamjiwa nga ujijuao kamtiwa jeni gamjuao yembebe yarenke mwana hahe ya mita yalia mviole warenke mwana mbeha mayote gamzijuao avec le respect nsuvumbu wa mji avec le respect nsuvumbu wa ibwana woi lo mwambia nya ukaya honto avu Mwenyezi Mungu katira dinanyi Mwenyezi Mungu katikonta nanyi Mwadzi hazembi zijiro harmwe miji neze violi zifanyishi hao wenji wa wababa wa mila da tungo violo wana wenji wa umafudu da tungo violo wana gamba ya uzehanya olio ya protege ulanga kamtu protege ye bwana wei katina onto shaharenge mwana hayabo gamjo smuti maudubo mwana msheweo ye mwana ujomza ya hoa kitimu hetize mbabawa gojo smuti hetize mbabawa wana shamoni ya ukaya gamloge mwana mumbahize mumbehe mayoti ili uprotege mrumaha no mjipia ngwazi juwao kabatsata mrusubuti shanyuwa hodara mauzingara sekre nyuwa hodara mauzingara sekre ani sikubalikani mjuwa hanyu vrema ni masoli ni ani mlunga na haukweli baada kazi tufuchia harmu wajeni na wei mru ya koza ya rambi ya razi tunda na hunraka izokweli zifanyishia ye mwanange mayoti Mwenyezi Mungu nanike khatima njema nike musomema wanadamu wapewanu ne masalo abwe ne makaseti walo wa kukarmaze komater na hambo ulaba wadulamba ukasinga rambao watsina hata urindindwa garambao ilizi change katsu zamba ilirunda faida hunduniani garzamba hundunda faida hubangoni kiyama garzamba ili Mwenyezi Mungu ya kera dinasi garzamba ili Mwenyezi Mungu ya zichange shakatsu zamba hasibabu makaseti ya wanadamu watuna hata randoma alafu gamjo kati mdobe ukaya tunamuisi karimaza mnabeso mnanze alafu wenjwa wanaume banu mitipede na chaba gamanzo mnanze njenreme mimanza mrumshe mimanza manamshi nabo hata waomi miti tsotsa n'importe qui Nyezi munapone shari yanike musomwema zaho wanadamu wala hitima zaho wanadamu watujokaya eshamrisho mrukali juzi mwana mrika mzaze ya kaulala ni mwana hae hede hajilisi sumu bandari zamba sikajafanya mesaji la ili hajilisa sumu rifanye mesaji lone sekaizo kazirendwa hede hanza ya jiwe rifanya mesaji lone sa uchafu ya mbaba ya lole mwana hae ya zane mwana hae kaugajaka ujua haukatujwa kanguzi juo izo zote pagarambao ili zichange benga mjongunge makariboshi kwa maze komantere na udea haukawodu wazifanyao haina mwanamme ikaujwe mahadisi liyambao ikanuma hadisi kwa katsupa wandusheo garambao ili zichange kwa ukontro yabo wodo wao hazaha ngwanzo violewan alafu kama mbeni watukufu mluna de tundaze komantere ya ujwe hadisi madanu garambao haono mru ulo kontro na wei mwanamme yatoju kwa bora zaba na mtunde basuri ya bo nguronge mwana na mtunde babo nguronge mwana ya nguronge mwana wakabu na mdozi tunda haonokaya tula mungurongo sura certain wandu washakwa tudo tundo wana wanjaro hombi wengu jotsonge mna mwana ula nanzonreme nzazahe yanze ya don tunda wallahi watukufu haini mrikawe hadisi la yambazini yaho wanadamu watongorongo wana hawa wala rawana wakabu rawana wawazaya ekamone makalboshi wa hiyar mazerezo haungo yabo haukomante kwa ti kontan walado wako uzifanya walado wanzo wazifanye walado walona ze plan shanda si haunda nyi bomajingu dasi haunda nyi na mreto uchanfu bauriza ça va pas c'est honte izo kazirendwa izo kazifanyishia mrukale shaha mrukale hemane ngone mrumshe ujomlo lekange na mwana wakabu geja kaubidi umle gerambe mwana wa mzaya alafu gamjonga mabibi sura certain namlinde bagamjona yoenda barza komodi gamjonga mabibi yewe Henry yezi upasa wala ikao onandua shotso pesa wahafiliha banda wali hitima Nyezi Mungu narponesha Nyezi Mungu narponesha shaho wanadamu wala hitima haswa do andwa umeno wa baba ikao heni wakatwa wanatura mwanamaze mimbari otsoka juma udeya na upazidwa haukagarambo ezekoli warenso pe unezero hombi no neze shahawa za kinyama haukazino hamba shahawa za kinyama watukufu wa jamali fugarambi yao wa mjiunu wa hehambu ya ukaya honto avu
mpua maha zourisa na nyinti na mvumbua nino sha Mwenyezi Mungu dojo pinise mrumaha howo yembabahe mwana we ya pinise na mzaza he mwana haukaya mzaze wakuna roho hobuli ya mru ya renge mwana ho ya mle ujuka we ya mlade mbaba he mwenye humzaya na nyitu jurunganya nkuplu mwabe ukaya nga msitiriwe mbaba mrenge mwana mpuwe grossesse Ibrahim Amina mrenge mwana mpuwe grossesse ya grossesse puhana ihula komor wajihundu wambahi za onda mayoti yende afanye kritage yabuga mwambioni haulutu fwa komor badala ye mwana hamitsiwa ni mbaba he hamviole wende wababu se mwana e mwana hambia mzaze ukaya se papa kimafesa badala hamba ukaya se papa kimafesa waremezi towa hunduka izoko ni mbaba de azifani wabaya zihanywa hadaho wamba ukaya rtsizirongo ritsizambi ula mzaze olio ya umana ni mrumme shangu protege mrumme waoneke solution wabale mwana wambe lapitali wende wampe grossesse wende wa essaye waipuwe ika oblige mwana yafanya madu komba kritage wamdeplace haumto wa komori ili zerongoze des achangewa hauka walohula tujozi juu omji wajua ola mwana wa 11 habe hayo mayoti hende hafanywa ila komba kritage abahange mayoti ngeyo watu kufu Mwenyezi Mungu narnike khatima njema na mwisho mwema ikaorambia ya ukaya embaba hamando yoba kidahoni yembaba hamando yemru mshenge na kofiasi hae o wana walea bora mwanamera wanawashekana wakaushia Mwenyezi Mungu aliponesha alikawa zerongo ili ye famino mjua ile ukaya kwa tina onto wapama mzazahe mwana we yadolinda ukaya usiku gujoliliwa ne wabaki horenga mru hamandu wadombe ukaya nari mstehi nari msitiri bawe mrikao wa daula omrufanyo hazi ya daula geja kawbidiri zambe ondwati zijue babo gabjo mpashewo omjigojo pulahani hashewo Mwenyezi Mungu aliponeshari shawanadamu waliona fikirambi amandizo haukaya mwana wamru kamruju wala mru kamangalia alafu kamwambia nibo wababa mazulu wanahanyu walona yeziungo wazo yeziungo uikao gwa unazekori zahao gwa wahubeke gwa una agentit na mrensi ho aniho waruja hauna mrensi ho wazingara haukaya mbala nrabo winji wahanyu wanahanyu ula waiho waja wala molikoli umrego mansar male paja kansi manahangu na mrensi sebatani baba ikiwa wakutina fikira ya ulalane mana shenu wakati manaho uramboka deja satimizi 11-12 utile mkomea utile mba mtso manahangu ula waliko ni kansi male paja na mrensi baga mtsongo weksitea n'importe quoi namreti mfoma bana kwa tunambulana kujuna mgema naye asange mdu mararu ay hula waliko mafi veta sarla mafi adoré na bala deja gamdu mararu hasindia le dufi gena ziungo za kansi hasaka za mabele wanda kansi bani mafi aketi hindu na mretu wana hanyuka sa atimizi ze 11 à 12 ans mtudo wakomea mtudo watsengelea na mke a distance nywa baba ranyira wazara nywa baba wakabu gabo mdo paro hamba botura en tout cas ensio mfanya video ya udombe wazazi wa tunda wa baba vile mdo mshahangura ngo tsio katsuni amini ufanya night sabat ufanya night rante cinema tufanya na bona wanaswa de tunda wana haswa baba wakabu Wasifanya naye mjafanya tada itizaba ili ukaya wanadamu wazulu oleo wanadamu wazulu Mwenyezi Mungu anike khatima njema hanze rabbal alamin 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 wanduna wapare emanada Muhammad ibidi wando mwambie rogo hindu yembaba hamando yi mrumfanya yemzaze hamando yikao hajua ka emrumahe dia mita yemana ya mviole mwana ulona 11 yauna ya ukaya narimbahize limtowe hunungazija yende afanye kritage bandar essay lipuwe gabo ani rikesuilika rimhosa rimtowe emru hamando mrumfanya 07 48 45 19 33 nampare mparticipe watukufu yemijinu idorongoziwa haukainu hadisi ijulao harume hambu hasosado mjiwahe ya hebana wo ikao hamitie mwana ye mwana hapa zohonda mayot ikao wadzihi kwa tuzirongowa hahuja jeri zambe rizilani maudu insha Allah
zerongozi nusifanishi tena zerongozi nusirandishe tena wanadamu wanado joka ya mru hamadu mruka msitiri mru hamadu mzaze mruka njia shahawa yambe ukaya sheri j'ai besoin de toi raidi hatushe ne mwana yabo woti mwanadamu local bosh yede mana njoba ukaya yewanzu ya para ngujo jopara shaga mjo ulansi hata ye video yende berza komori ngwa katuma di sopara kamna ujoka ya wakati ngen diffusion wan different shaga mjo para mdon tabisha nsina urenga hani mru ulona roho mzaze ulona roho ya joko zake mru me hazifanya hajofanya ezo majwaba hinri ezo wajorada hinri na mpare hau participe 07 48 45 19 33 Mwenyezi Mungu ajalie owalona fikira madizo wazie owalona idamadizo zife mru ya tseda pana naibu bakabana shatsatsa ya shisojuli haniha kabana zifanyiwa wa sekre ekaza uharamu Mwenyezi Mungu etsozivenua Mwenyezi Mungu yahifadhi wanashohatu yahifadhi wazazahat yahifadhi matamkume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanadamu ikawajihansi watujwa kawanua ndua na razaya mwana mriaza ya waimru mlela humsomesa haja hahu sitiri huja humtabu sobangweni sheka leo wembaba hulenga undushahe mwanaho gojo hunramaswa ya huja wambe ye mwana wede mwanaho ngomlozo. Assalamu alaikum. Alaikum salam kana maisha na baadhi. Oui, maraba menji gawera ngudahu. Gami hunu Saint Charles mkana baraka. Saint Charles sako tegalushilia utata. Wamde na yao mema yumna. Mama yumna. Longue vie à toi mahamwema wa haili nasi inshallah. Na nguvu za mwili na maisha kamgwa benzi mgwarze bahati na umuri mle Mwenyezi Mungu atuelie. Rike na mo mje mrizihe kamgwa benzi hali yo inshallah. Amina. Wami fikra ya hangu muna mwana hangu wami fikra nyo badaha mandu wao katachoka ndacho mwana soda honi. Mimi yawa katachoka udahoni enzi hacho iwana ilerande uyo maana mjatu roho lesha hahe na wanwaji ne maana chokirenga mina mwana kambu yabo au hicho kira cha nyungwe mimtazane maana wasa zee o crimineli mais le cœur s'il vous plaît ono yo crimineli wakati zamana usimrumme hata mwana wa mzaya lazima umlee hata pare yako kesi uje uleze nguvu zako nguvu za mwili zao uone furaha na raha uchidize ole mengweko kwa da wale shaho mimbo Ahmad wenja chomwa hasi kama ndiye mwana mshawu ajenda za subhanallah wafanye hizo hitima mwana hangu hizo hitima na zadiri maana bano hangalia hasuka na refer mahitima mbenda Faransa uelewa hizo hitima na badiri na wananyamadi shangu na wao kwa haulie amina kangwa sana wabaki kangwa ben hapo yule pasikira hangu mwana hangu maraba menji mama yona haya marhaba mkazi watukufu na mpare banganyi wenji yabo 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 na mpare mtowezera aizahanyu ili irundwe namna Mwenyezi Mungu jabari aranike tauba na taufiki yarisamihi yatijolbeshia baya langamiza wanruwa wenji haukano kwa mada zinu ya kangar zambao Mwenyezi Mungu yowona ya ukaya zinu ngazitabishao nusu ya wanru wazamba ilizi change sheka edo hanzaridaze kakarirongoa Mwenyezi Mungu jona ya ukaya na nuwabeshe bayani wangamize haukaya kabati uzikozizo kabati ukozo yode mana sisi rajitole haswabu ya Mwenyezi Mungu rilaani zanongo zinu rudo zamba ili wanadamu wa ile ukaya zinu kazirendwa zinu kazifanyishiha l'importance Mwenyezi Mungu ya ishekari zamba ya elewe na nandwa jina wa ile ukaya zinu kazirendwa mdu kazifanya hata mpaka dabu watukufu wandu kwa tupara garombo zedu wa Mwenyezi Mungu ajalezi change ya jailie wanza rabbal alamina heze baraka za Mungu na mtume ya jailie ye famia hemzade wei hasose mdu mshewe ya ukaya sazibiri ngasina wanamezi emzade weye mrumshewe ya doja ukaya Mwenyezi Mungu katira binaye ho hansi mrumme hamanduo ya renge mwana hahe ikaya mle wase yabo yabegwa msitiriyo weti mdwa usitiriwa akaya bo deja wa mjingu wa danger o wanalo mjini honga wa danger ho renga mru hamando wa mzihe shamti shangai bahata ho mjiwa ngwazi juwao uinjwa ho mjini ngwazi juwao na wafanya makwatuzi wona haringwa sitiriyo bawe mru wa serikali wa mru wa daula kesubidi rizambe Mwenyezi Mungu narnike khatima jema yarnike mwisomema ya jailie ya hifadhi wa nasho hatu walo harmaze taabu
ya wabule maisha mema, ya watoze mbade, ya watooneze tambu, ya rjali hasonti pia rike wa manga wa uredana njema kun duniani wima maturam atampaka de avo gamumbushironi heri na baraka. Bon longue vie à vous wanze robbal alamin wa mbagwa ni contacte à propos ya huwa nashohat garjo uzamba wima ma utsikupe bangama direct shangamzi utsikupe. Ok, abo bati jema longue vie à vous inshallah.